Prangsi solando karbiang longat ke doan aphan neli depository representeron la pen karbi repstar hin pen kaduka we banta kardom pazer lo kardom pini neli ladak dipu pras plabalong kewang long kewang mate berta kepacini gantung la han lo ele tum karbiang long adang penangan lunjir mate hirjir lahai doan panta lun arjan lam arjan paklang panta penangan kacing chudo la doan ambong panta si lun heloi pu bang Karbi Youth Festival long ke paklang thek long la kaprek alun dulo la sin nile to mahen pen ke matha pon neli thek chedeta lun heloi si rimbom amat si pening an Karbi Youth Festival 2023 mate 49 Karbi Youth Festival 2023 labang so ning kan bang ke Karbi Repstar Karbi lun heloi si asap suweta ke pajet thang dun kangtung la si kadu ka vi phanta ke pachini lo la panile tum atim mahen pen chengwai pon si Karbi Repstar pemandun na ko si ladak non 49 Karbi Youth Festival hot kibi pancing mai pon lo labang so kepangceng ke 2023 aning kan okali chatting ni dalo dia tha 2020 aning kan si la Karbi lun heloi bang ke ni tum amhang pathek pon lo Karbi lun heloi kepangceng ta dulo pon setame alang letum akarap pen jok Charlie dunlong lo pon setame la sodak ciklang long le ta duo lan so se ke thek ta duo sedame hala tangka maha ka be panajok kasipaklang long le la bang so talent dukok thek long posi nili to matha lo chengwai pon lo nili to mahin jongjung pen chengwai pon si Karbi Repstar 2020 peman pon lo la lockdown ningkan la pehala so ningkan akathek Karbi non tu weki mi tum lun heloi ka rap song la so abang aning hang akathek ka talent long pon lo la pen ke adak tu thuang lo setame season 2 bang 2022 pachun ning han lang ke tam ta ning kan si peman pon long lo la pen det non hala sot bang ke online si pa do adim ta thik chedalo tangka maha ta kadure ma se la non bang ke offline Karbi Youth Festival along bangsi pangceng don plut pu busini le tu mahin pangceng mai pon lo un e setame bor I pon nang phan lo la pen ni le tu la bangso Karbi Repstar ke paman pon gang tung bang ke lun heloi ke pachet thang tung bang ke lun je ra tum bang ka sap si lun long chot setame la lun heloi pen lo pro tangte kaning je gang tung alam che an tu mu duan mate lam the duan ke news atu ma song thak si paklang long et pu busi ni le tu mahin batala rap pen abang le Karbiang long pan represent nang pachet thang nang so perthia dang ko pansi kabor I lo lapen kila rap lun heloi ta du perthia dang long setame chala tumateng klem tun de dere jo muthe la lun heloi nang po ajat ta klem nang po setame la non neli tum ki bielong bangke lam the Karbi methang alam the pansi kapaklang I pansi kadu ka be phanta kapachini lapen ke pabor I mi tum nili penceng lok lun lam ha hui ta ke pangui do na so ke pangui pen methang Karbi alam jadi ke kaning je thai pan ke paklang thai pan ki lun thai pan se ni tum labang so athim ke semar pon lo Karbi Repstar ho Karbi lun heloi chapate engke lase nili lun heloi lam bang la han lo press meet tapini si ke bang cheng lang lasi lun heloi ki bi pon ke ko pi pon ma polo tang de la han lo ele tong Karbi alam ke pachan je phan ke pathek je phan lasi ke pa do je bang ke non bang ke 15 February ani bang ke audition pa do pon pu la pen ke a final bang adim bang ke la pu Pensingteron playground bu Pensingteron Christian Village pacu ke tamtang thong nong base chu kang punan lo near Easy Market apor bang ke por phai kre sipen ani sam por phai kre thoman la ke ong an lo la pen ke final ke pa doji bang ke ladak pa select si Karbi Youth Festival long bang ke 17 ani si pa do pon pu
la 17 ni awat bangke final si ada lunlong po lapen joining fee sa bangke 200 inulong paro hini si hang pondat lo jo nili tumahin bantang unedat unsante akijoy si pacapate long po pulo sa tame unedat masih lapu kacerap lo jalo po inot paro hini and pondalo la si form ke submit bangke date 7 date 7 pini penceng pon po lapen ke mo last date bangke 14 February adim nang kahumri na yadim bangke WhatsApp nili WhatsApp number malo 8134850282 labang so contact number ng lenang litom nang humri non aju antado anardo tado lasi pini press meet kepa bangke peneng Rap Star season 3 la bangke nilitong offline si padupon po Carby Youth Festival lo lasi kado kaweta kumama si lun heloy kilun kangtung cepaklang ang tung duman ang tumapan labang so ahong jailong kebang jia pansi apor ng piglo lapanang litumpan ke Charlie Ipan lapan je metang Carby alam the paklang nang super thedang ko pansi chopa ponlo la sipini kado ba press meet along nang ajetong do tong phanta lapan Carby berta kapacetak ara doana tong phanta ka chero pajer lo apor nang people lapan kado ba sulang do arat ke doana phanta neli depository representative on hin mate Carby Rap Star organizer ahin ke paterpi ahin pensi kacuru pajer lo lapan kardom pajer lo kardom final ke date kon final la bangke 17 ni sipado po ni paikri troxi ani winner winner fan bang non matke chak theblong lang setame suri troxi lompansi jengwai bomla ko jatha engela details mangemu paklang pon bom po jala tame PG o anong PG ba ke kecengsi winner pana PG lapan ke first runners up second runners up first second third ha labang papa do panji lapan certificate ta pipon ko age arta bang non mat patik pon pedal nili tambang mo ate akibitum bangela lanji ngola aning se hang cholang mat de la kethekan pan ke arta bang bipon pedal bihek osomar tame mate risomar tame arlo so tame korjang tame lapan ke aning hang bulotang te kapachor tang tom sarmar sar primar tom tame setame lalun heloi nang po lapan ke hala alun kilun hodang alam the bang ke aku junu pangwi vedan po lan bel lan ake melam sian pang paklang ponote mesan po la